Umusesenguzi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko kuba umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bw'icyo gihugu warafashwe n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 ari ikibazo ku Burundi mu nzego nyinshi no kuri ejo hazaza ubwaho h'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Profeseri Jason Stenis, umunyamerika wigisha politike kuri kaminuza ya Simon Fraser muri Canada, avuga ko Burundi bwari busanzwe bwarohereje ingabo zirenga 10,000 mu ntara ya Kivu y'Epfo n'iya Kivu ya Ruguru ku bwumvikane na leta ya RDC. Ingabo z'u Burundi zarwanaga ku ruhande rwa leta y'icyo gihugu. Leta y'u Burundi yo ntiyatangaje umubare wazo. Nubwo uyu musesenguzi avuga ingabo 10,000, ariko leta y'u Rwanda yo ivuga ko ahubwo zigera ku 20,000. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yari yabwiye Radio RFI y'Abafaransa mbere y'ifatwa rya Uvira ko izo ngabo zahava gusa ari uko leta ya Kinshasa ibisabye kuko ariyo bagiranye amasezerano. Gusa ifatwa ryayo ryatumye nta yandi mahitamo izo ngabo zisigarana atari ukuhava. Ku wa gatanu w'icyumweru gishize tariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 2025, akomoza ku bitero by'ibisasu mu Cibitoke, Ambasaderi Zephyrin Imaniratanga uhagarariye Burundi mu muryango w'abibumbye ONU yabwiye akanama k'umutekano ka ONU ko niba nta gikozwe hari ibyago byo guhangana byeruye hagati y'igihugu cye n'u Rwanda. Ambasaderi wa Amerika muri ONU Mike Waltz yashinje u Rwanda muri iyo nama ko rurimo kwerekeza akarere mu kwiyongera k'umutekano muke n'intambara binyuze mu gufasha no kuyobora M23. Leta y'u Rwanda yakomeje guhakana ivuga ko idafasha umutwe wa M23. Ivuga gusa ko yashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Ambasaderi warwo muri ONU Martin Ngoga yavuze ko nta mugambi rufite wo gutera Burundi. Mbere M23 nayo yavuze ko nta mugambi nk'uwo ifite. Profeseri Stenis yavuze ko ifatwa rya Uvira riteje ingaruka ikomeye ku Burundi, avuga ko bwari umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye cyane ba DRC. Avuga ko abasirikare babwo barwanaga hamwe n'ingabo za leta FARDC barwana n'u Rwanda na M23. Ati none ubu Burundi bwakuye ku rugamba kuko Uvira niho banyuraga mu kugera muri Kongo. Rero niba Burundi buzaguma mu ntambara cyangwa butazagumamo ni ikibazo cyo kwibaza. None ubu n'umutekano w'u Burundi ushobora kuba nawo ubaye ikibazo. Avuga ko ifatwa rya Uvira ariko kwagura ubutaka kwa mbere kunini cyane M23 ikoze kuva ifasha umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo, muri Gashyantare uyu mwaka, nawo waje wiyongera kuri Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru, M23 yafashe mu mpera za Mutarama uyu mwaka. Niba ari ubwa mbere unyumvise, kora subscribe, ufungure n'inzogera cyangwa se notification bell kugira ngo utazongera gucikwa. Profeseri Stenis avuga ko Burundi bwari bwarinjiye imbere cyane muri RDC kurenga muri Kivu y'Epfo, hari inyeshyamba z'Abarundi nazo bwari bwaragiye kuharwanyiriza, ndetse ko bwari bufite abasirikare muri Kivu ya Ruguru. U Rwanda rushinjwa gufasha izo nyeshyamba zo mu mutwe wa Red Tabara, ikirego ruhakana. Umubano w'u Burundi n'u Rwanda wahutse kuva mu mwaka 2015 ubwo Gitega yashinjaga Kigali kugira uruhare mu igerageza ryapfuye ryo guhirika ubutegetsi mu Burundi no gucumbikira bamwe mu bari bakuriye uwo mugambi, ikirego u Rwanda rwakomeje guhakana. Gitega yakomeje gusaba Kigali koherereza abishinja kugerageza iyo kudeta ngo baburanishwe, ibyo bavuga ko Kigali itarakora kugeza ubu. Profeseri Stenis ati mu gufata umujyi wa Uvira n'ikibaya cya Rusizi, uwo ni umupaka wose wo ku butaka Kongo ihana n'u Burundi ubugenzurwa n'u Rwanda na M23. Niko abivuga. Uyu musesenguzi avuga ko ibicuruzwa byinshi Burundi bwohereza muri Kongo byanyuraga muri Uvira, ndetse ko n'amafaranga menshi y'amadevize hamwe na zahabu byinjiraga mu Burundi binyuze muri Uvira. Ati rero mu gufata Uvira, M23 igize imbaraga cyangwa se ijambo cyane ku butegetsi bw'u Burundi, imbaraga z'ubukungu mu gihugu gisanzwe cyugarijwe n'amakuba mu mibereho no mu bukungu. Kuba rero u Rwanda rugenzura umupaka w'amajyaruguru n'umupaka w'uburengerazuba ni inkeke cyangwa se akaga ku mutekano ku butegetsi bw'u Burundi. Gusa nubwo avuga u Rwanda, twe tuzi neza ko umupaka w'uburengerazuba ugenzurwa na M23. Arakomeza ati ariko ntekereza ko igikomeye cyane cy'inyongera kuri ibyo ni umutekano w'imbere mu Burundi. Profeseri Stenis avuga ko mu basirikare u Burundi bwohereje muri Kongo, abishwe hamwe n'abakomerekeyeyo bashobora kuba babarirwa mu bihumbi. Nta mubare ingabo z'u Burundi zigeze zitangaza w'abasirikare babwo biciweyo cyangwa bakomeretse.
Ati ibyo byateje ikibazo ku butegetsi bw'u Burundi imbere hagati yabwo n'igisirikare cyabwo n'abajenerali bakomeye n'abaturage muri rusange batumva neza impamvu Burundi burimo kurwana. Rero ibyo binarenze ibibazo byo mu mibereho no mu bukungu ubu bibugarije nk'u Burundi. Ubwo bushyamirane bw'imbere ubutegetsi bufitanye na ba komanda bakomeye, ntekereza ko nabwo buzaba ingorane kuri Perezida Ndayishimiye. Uko niko Professeur Steniz abibona. Ariko nta kibazo ubutegetsi bw'u Burundi bwari bwatangaza ko bwaba bufitanye na bamwe mu basirikare bakuru babwo. Perezida Ndayishimiye ni umwe mu bategetsi bitabiriye isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na DR Congo Washington DC ku itariki ya 4 y'ukwezi k'Ukuboza, yashyizweho umukono na Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi bahagarikiwe na Perezida wa Amerika Donald J. Trump. Ni amasezerano agamije kurangiza intambara mu burasirazuba bwa DRC yongeye kwaduka mu mpera y'umwaka 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura. Perezida Trump yashimangiye avuga ko ari igitangaza kibaye. Nyuma y'uko M23 ifashe Uvira, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yavuze ko byabaye gukubita urushyi mu maso, kwereka urutoki rwa musumba zose ikimenyetso cy'agasuzuguro ibikorwa bya Amerika byagejeje ku masezerano y'amahoro. Yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ati gusinya amasezerano ubundi ntuyashyire mu bikorwa ni agasuzuguro kuri buri wese, mbere na mbere kuri Perezida Trump. Professeur Steniz nawe niko abibona. Ati Perezida Donald Trump yakabirije isinywa ry'aya masezerano y'amahoro ku itariki ya 4 Ukuboza, avuga ko ubu Kagame na Tshisekedi bagiye kubana neza, atangaza ko yarandi masezerano y'amahoro atumye abaho, kandi nyamara no mu gihe barimo basinya amasezerano y'amahoro inyeshyamba za M23 zari zirimo zisatira Uvira. Professeur Steniz avuga ko ifatwa rya Uvira ryarakaje cyane ubutegetsi bwa Amerika, ndetse ko mu minsi iri imbere u Rwanda rushobora gufatirwa ibindi bihano. Ariko nibura kugeza ubu avuga ko amasezerano y'amahoro y'I Washington ari mu gihirahiro. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yatangaje ku rubuga nkoranyambaga X ko ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa RDC ari ihonyorwa rigaragara ry'amasezerano y'I Washington yasinywe na Perezida Trump, kandi ko Amerika izagira icyo ikora kugira ngo ibyasezeranyijwe Perezida byubahirizwe. Uyu musesenguzi agaruka ku Rwanda cyane nk'uko namwe mwabyumvise. Bisa naho rwibasiwe bikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Gusa no mu baturanyi nuko, kuko nk'ubu Depite Willy Mishiki uri mu bahawe kuyobora abarwanyi b'inyeshyamba za Wazalendo yatangaje ko mu minsi 18 iri imbere izo nyeshyamba zigomba kuba zisubije umujyi wa Uvira, hanyuma intambara ibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikerekezwa mu Rwanda. Uyu mudepite uhagarariye teritwari ya Walikale akabarizwa mu ihuriro Union Sacrée pour la Nation riyoboye RDC, yatangaje by'uwo mugambi kuwa gatandatu ku itariki ya 13 Ukuboza 2025. Mu mashusho ye yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga yumvikanye agira ati uyu munsi turi imitwe 250. Ibaze buri mutwe utanze abagera kuri 50 bari seriye. Murumva twabatungana gute? Operasiyo y'uyu munsi ni ukwerekeza intambara yo muri Kongo mu Rwanda. Iyo niyo misiyo ya mbere. Uyu munsi turi kuwa gatandatu. Twavuga ko mu minsi 18 iri imbere tugomba kwisubiza Uvira, hanyuma tugasubiza intambara iyo yaturutse. Mishiki yavuze ko ari umukoro w'Abanyekongo, ndetse ko badakeneye ubufasha bw'uwo ari we wese, yaba Abanyamerika cyangwa Abashinwa, mbere yo kungama ati gahunda yacu nitarogorwa tuzaba turi mu Rwanda mu gihe kitageze ku byumweru 3. Uyu mugabo yavuze ko nibagera mu Rwanda Abanyarwanda bari muri Uvira, Lubero, Masisi na Goma nta yandi mahitamo bazagira usibye gutaha iwabo. Uyu kandi yasabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi akanaba umugaba w'ikirenga wa Wazalendo kubaherekeza mu rugendo bateganya gutangira. Nk'uko mubizi, Uburundi nabwo ntibwatangwa muri uyu mwandiko. Igihugu cy'u Burundi biciye mu ntumwa yacyo New York mu muryango w'abibumbye cyateguje ko gishobora kwinjira mu ntambara n'u Rwanda mu gihe rwaba rukomeje ibitero kivuga ko kigabwaho narwo. Imbere y'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, Ambasaderi Zephyrin Imaniratanga yashinje u Rwanda kutubahiriza umwanzuro w'2773 wa kariya kanama usaba u Rwanda kuvana muri RDC ingabo rushinjwa kuhagira. Uwo mwanzuro kandi usaba RDC gusenya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwayo,
irimo n'uwa FDLR imaze igihe ifatanya nawo mu rugamba ingabo zawo zirwanamo n'umutwe wa AFCM23. Uyu mutwe kuva mu byumweru 2 bishize wigaruriye ibice bishya by'intara Kivu y'Amajyepfo birimo n'umujyi wa Uvira wa kabiri munini muri iyo ntara nyuma yo gutsinda ingabo zirimo n'iz'u Burundi bari bahanganye. Uburundi nyuma yo gutakariza ingabo nyinshi muri iyo mirwano bwijunditse u Rwanda ndetse burushinja kurasa ku butaka bwabwo. Buvuga kandi ko kuri ubu ari rwo ruri kugenzura umujyi wa Uvira aho kuba umutwe wa AFCM23. Ambasaderi Maniratunga yavuze ko kuri ubu igihugu cye gitewe impungenge n'ibitero byambukiranya imipaka bikorwa hakoreshejwe imbunda ziremereye za drone n'izindi ntwaro zica birimo n'ibyageze ku butaka bw'igihugu cye. Yavuze ko ibyo bikorwa bivogera ubusugire bw'u Burundi bishyira mu kaga abaturage b'abasivile kandi bigaca intege inzira zigamije kugera ku mahoro rusange. Uyu mudiplomate wasabye akanama ka Loni k'umutekano guhamagaza inama y'igitaraganya ikwiye gufatirwamo ingamba zirimo ibihano mu by'intwaro ndetse n'iby'ubukungu ku Rwanda. Yavuze ko mu gihe u Rwanda rwakomeza kugaba ibitero ku gihugu cye cyiteguye kujya mu ntambara narwo. Ati reka nsobanura ibintu neza, agahenge kagira imbibi. Mu gihe ibyo bitero bya ntibindeba byaba bikomeje bizagorana cyane kwirinda intambara yeruye hagati y'ibihugu byacu byombi. U Burundi bukomeje kwijundika u Rwanda mu gihe imirwano yasize ingabo zabwo zitsindiwe mu duce turimo Kamanyora, Rubarika na Ruvungi. Ingabo zabwo zashinjwe kwica abaturage benshi nyuma yo kubarasamo zikoresheje imbunda ziremereye. Izi ngabo kandi zimaze igihe zishinjwa gukorera ubwicanyi abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge by'umwihariko abatuye muri komini ya Minembwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo kwa gatanu ku itariki ya 12 Ukuboza zashinje u Rwanda kuba ruri kuganisha akarere k'ibiyaga bigari mu ntambara. Ni ibirego byazamuwe na ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye mu ijambo yagejeje ku kanama kawo gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi. Ambasaderi Mike Waltz yabwiye ako kanama ati u Rwanda ruri kuganisha akarere ku bwiyongere bw'umutekano muke n'intambara. Mbere yo kungama ati tuzakoresha ibikoresho biri mu bushobozi bwacu bwose ngo ababangamira amahoro babiryozwe. Washington yikomye u Rwanda nyuma y'uko umutwe wa AFCM23 byitwa ko rufasha wigaruriye ibice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko umujyi wa Uvira. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni Martin Ngoga yasobanuye ko imirwano yadutse muri Kivu y'Amajyepfo yatewe no kurenga ku gahenge kw'ingabo za RDC, iz'u Burundi, imitwe ya Wazalendo, umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abacashuro, kandi ko na mbere hose leta RDC yigambye ko izakarengaho bitandukanye n'ibyo yemereye mu biganiro by'amahoro bya Doha muri Qatar. Yavuze ko ibirenze ibi kuva muri 2017 ingabo za RDC n'imitwe yitwaje intwaro ya Mai Mai bigaba ibitero ku banyamurenge batuye muri Minembwe. Kugeza ubu bikaba bimaze gusenya 85% by'imidugudu yabo. Uyu mudiplomate yagaragaje ko ingabo z'u Burundi, iza RDC na Mai Mai bimaze igihe kinini bifunze inzira zose abanyamurenge banyuragamo bajya ku masoko bigamije kubicisha inzara. Yunzemo ko ibitero by'indege na drone z'intambara ku midugudu y'abanyamurenge n'inkambi bahungiyemo mu bice birimo Mikenke byakajije umurego muri uyu mwaka, ariko ko umuryango mpuzamahanga ntacyo wabikozeho kandi warabimenyeshejwe. Ati hagati ya Werurwe n'Ukuboza uyu mwaka ahantu hagabwa ibitero 15 by'indege nta muntu uri kubivuga. Undi munsi nzishimira ko twazabwirwa ko ibi bitabaye. Nge na bamwe mu bagize aka kanama ku giti cyabo twagaragaje iki kibazo, twabigaragarije muri iki cyumba ariko nta cyakozwe. Yunzemo ati mureke mbaze ikibazo, ese akanama gashinzwe umutekano ntikigeze kamenya iki kibazo cyangwa kasanze kitakareba? Ku kibazo cyo muri Kivu y'Amajyepfo dukwiye kwibaza uko byari bimeze mbere y'imirwano iheruka. Ambasaderi Ngoga yavuze ko u Rwanda rushyigikiye ko ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu bwubahirizwa, ariko ko umuryango mpuzamahanga ukwiye kumenya ko umutwe wa FDLR ufashwa na leta RDC ubangamiye ubusugire bwarwo. Yasobanuye ko ibyo kuba FDLR ifashwa na leta RDC bidashidikanywaho kuko hari ibimenyetso bitavuguruzwa ndetse n'imyanzuro myinshi y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ikaba isaba ko uyu mutwe w'iterabwoba usenywa, ibinateganywa n'amasezerano y'amahoro u Rwanda rwasinyanye na RDC. Reka nsoze ngusaba kuduha ibitekerezo muri comment section. Ntibagirwe gukora share ngo usangize abandi iyi nkuru no gukanda like. Subscribe yo nizere ko amaze kuyikora niba wari utarayikora. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abo bakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi,
menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe abenshi bari kuyoboka. Ninkubwira ibizwi nka GBM cyangwa Global Buyer Magnet untega amatwi neza nkwibira ibanga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindura agakino muri business yawe, game changer. Aka kantu usura kumvise neza. Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo ni ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubakwa ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umugurisha amurikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose ubikoreye kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burakora ndakurahiye. Abakiriya baturutse imihanda yose baguteza imbere bakora order ku bicuruzwa byawe, maze nawe ukabakorera delivery yaba bari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Aya makuru inkwakuzi zo zayamenye kera, ibinyabiziga byabo bikora delivery amasaha 28 kuri 28, iminsi 7 kuri 7. Ndizera ko ujya ubibona bicicikana bikagucanga, ariko ibanga nta rindi. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri nimero ziri muri screen, ibindi uzanshimira nyuma.